Marketing sondro tabuk kana kaisa video viral ngi tongmani India o je nung boba ke Bharat ni citizens ba citizenship ngi man apona tui kaisa video viral ngi tongkha je Bharat ni government kaisa Ministry of External Affairs bo saklai rikha je nung Bharat ni nagorik ya Bharat ni citizenship ya nintani tomung no voter ID card Aadhaar card ration card tei PRTC hingga tini passport hingga aborok tomuna tongka hingga nung Bharat ni nagorik ya hingga tani bo dokumen eba bo kagos tongka hingga nung Bharat ni nagorik abang sawana hingga tam hingga naidi o jaga borok sana ke je passport abo beranani bagai ba desh bormon khani bagai se aje dokumen ini bo saka te Aadhaar card abo kaisa identity proof se te voter ID card hingga abo bo drejangna bagai se abo haike bo tini sawi tongkha ration card abo mairum roksana bagai se abo hairoke bo sawi tongkha hingga tabuk bo document tongkha hingga nung Bharat ni citizenship nung romjak nai tomung no hini sawa jaga je 26 January 1950 ni je sekang mane nung tomung no a jora nung asai jak hingga nung Bharat ni nagorik hingga tei 1 July 1987 o tomung nung asai tonga hingga ni family oni ni bofa ke bofano hingga nung Bharat ni nagorik hingga tei kaisa hingkai 1 December 2003 ni hoite je asai tongnai borok hingkai jen Bharat ni nagorik ni hinjaknai hinai o jaga sajakha hingga marketing sondro o video no mansak norok share khlai di te kaisa okok bo chung khanaka jeni thani tomung no birth certificate toka hingga kai nung Bharat ni nagorik eba Bharat ni citizenship hinai hinjaknai amsungno hambai.